ma'am, welcome back to my channel. Ngasi na live se electric scooty ki showroom Benling ari ba koi Rongpur da live showroom asi ga ni asi ki showroom ji owner sina yening automobile ari ba asi ki
Tado sing wari kitang sana si. Ado tado aina kalma hangjaning basi hadi electric scooty sigi hujik oibam filum siga petrol gi mamansu target pa adu asi matang da electric scooty si kai kana balai ba dum tang tado na wai tang habiro. Si electric scooty se hujik petrol semua tanggal le loina na gari semua tanggal le. Atau gari mamal tangan pasti udah one time ini atau petrol mamal tangan lagi sini kali ini baru ini malam di petrol hai sini demi kita terlalu ini nama aku hang terlalu betul tak atau sen itu maintenance ka gari ini maintenance tu ka ini oil sen macam ni ya filter sen macam ni dari gear oil apa kan ni dari di mai running item sing asih semua ka sangat berkos juga asih atau dari petrol di mamal lumiti satu kali soroknya hang masuk tadi. Do asih mai engine gari ma tanggal lai. Adungi ani adungi di asih gaya keno tahu pada electric vehicle sigi wala di scooty sigi wala di magi dia mu kawan bai bam lai tre. Magi just asih gari dia mu full charge tahu Charging tahu. Asih aku mak khai na mari gi mya changi. Adu mari gi mya chang ba siga akoina electric bill la ka do ise lupa trani thoi de gina lupa trama gi manung da kani jama bada gangi oigera natraga city gi oigera any mai gi kano kare te hai de gangi city electric bill gi mai unit point chakra wa ali aduga tawn gi oigera kha jam ado jama ka sudi ga lupa trani thoi de lupa trama gi manung da hai de 1.5 unit maya ka jum jori manam full charge omat Ado tado uji kano gari je model sing je maram nam ta haibiro amam toro ko kai feature kan yaw busing gari sing. Gari se model ho hundi asi na pretty haire degi asi gisina icon haire degi asi gisina helcon haire ado gari se specification sab mane gari ho hundi ado sum teri khena ba hai to magi da battery se kan kanuni macani ma on pale se mapangan semua mana dia nanti, mana paling sebetulnya just masa hari mileage mana kan ni nanti ni mana betul sih full charge sama tanda kilometer huntra mea cengen ni, jadi di ani sina buat full di mea selakan, magi speed se optim normal speed tu tahu macam high speed tu tahu raga budi engine ni gari tu maina makan na tahu raga di tahu raga jam caba, jadi di मैं रख थोड़ा कभी थाव से एवरेज दा इकोनॉमिक पी तो अदुगी मोंग से सब पाने अदुगा मागी स्पेसिफिकेशन सिगी मतांदा अम गाय जगे माउंड एंटी ट्रिप अलार्म हाइबम सुजा माउंड सिक्योरिटी फीचर्स सिमन दा अमक जाव माउंड असि नमु कमाइन तौगे हाइबदा गाड़ी से रिमोट ना कोई ऑपरेट होगा जाए दे अनि सुबदना करिगुबदा कोइना काउथोगा चापिस लोनसन लमगा रिमोट से लॉक तरम रगसु मा सेकंड त्रामहा देना सेकंड कुंगी मनुंग मा माथुंदा ऑटोमेटिक लॉक होई नि गाड़ी से अदगी फीचर मा स्पेशल फीचर मा जाव अदगी अनि सुबमा तुंदना फाइटिंग इंपोर्टेंस फीचर हम मा मान जाव अदगी इलेक्ट्रिक व्हीकल सिंसिगा अनोबा गाड़ी से जाव सुंदा जाव दो मा इंडिया दा लाइसिंग मनुंगा आदि मावंदा ब्रेक डाउन असिस्टेंट स्मार्ट असिस्टेंट है फीचर हम जाव गाड़ी से इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी नीना लंबे न करिगु तंदा गाड़ी से इलेक्ट्रॉनिक कुछ सिंग जारक तब मतन अतु मतंग गा सिगी बटन सिंग नंबी रगा किलोमीटर ट्राम मा देना कुन मया से कोने सेफ मफम मम द सगी रुंग साबा सि गाड़ी से लेचे अदु या भाई तब तो गाड़ी का चार्जिंग तो दुई जी की मागी कनो जम तंग ताकि रो मफम दु काई दी कुमाइन चार्ज तो चार्जिंग से मा इनबिल जावरे मा सादा सुन तो गाड़ी से कनो तो रगा समगा सुन तुमदगी अखोगी नॉर्मल मोबाइल नत्र लैपटॉप चार्ज तौरिबा सॉकेट तो अदगी अदुम फंगै सुम तौरगा सिगैगी डायरेक्ट तौबा जानी अदुगा करिंगो मतमदना जाम हेम मपानदा सत्वा खोटबा मतम अदमी मेमदा करिंगो पुरगा चार्ज तौनिंबा लैरगादी तम सांगा सरको मतमदा अदु गाड़ी से बैटरी से लौथो से चार्ज तौबा जानी असिगी नंदा बजा आई पोर्टेबल वाया बैटरी से जाम लुमबा नते मास केजी तरे तेगे निपान मया मतने लुमि से इलाई लाइ थांबा जाबा बेटी लोग तो इमो मनंग दम चार्ज तो इमो पुछलागा हाफन चार्ज हो जाए यदि कुदुम साबले गाय से जाम आना मगिरी जाम लेगरे से गाय से मेंटेनेंस के जाम को सम रे हमले माइ हीरो मेंटेनेंस दे चाबी लोन दंग से माइ तो ना ngang lo to चाबी से चाबी ए आई तो ngang चाबी से
sise remote power off on tawbagini asi button sina adogidi asi sina gari se lock tawbagini alarm generate tawba am lock tawbagi to yasina unlock tawbagini asi ba asi remotely ma operate tawbagini si oni gawse ki ani pi ni ko le ki ani set ani pi kani ama reserve tama leibagi ama use tawbagi anu ajare tadogi kom dei ta phong ba gari sigi maram da kupna special hinse magi features hinse jam ba dei kana gumba gari sigi maram da details ta khangninga gadi lakpa yani siga yening automobiles ta address su ai link ka makha description da pija rakke address se siga leaflet ta su yaure ada siga leire ko yening automobiles leire VIP Road Rongpur Part 3 Silchar 788009 contact number su siga leire मैम से कॉन्टैक्ट नंबर से तुम कॉन्टैक्ट कर भी यानी तो कॉन्टैक्ट नंबर से बात हो के हम भी से 8638133031